Nibyo ikaze na karibu banywanyi bagaseke kamakuru hano kuri info hub 250 tukaba tugarutse muri update zigezweho za mu gitondo kare nkuko bisanzwe. Hano ni ku muyoboro musha nkuko mubibona, nimba utarakora subscribe share and comment bikore akakanya. Tugiye kwibanda mu rasazo bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amakuru masha kandi agezweho ku mutekano politike na demokarasi. General Makanaki yarayarwana ndetse bitewe no kwera haye 23 amasaha 5 yo kuba yavurikuye mu bice yafashe ndetse yavuye muri Uvira, akaba abyutse asuka amasaso mu bice bigiye bitandukanye. Uyu mugabo by'umwihariko yishigikirije ku bacancuro basha baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye ndetse n'ibikoresho byamenwe ku munsi w'ejo bigera kuri toni 37, akaba ari byo ari kwifashisha bitewe nuko yavuze ko agomba gutegura urugamba rusha 23 igomba gutera igomba guhora n'ibitero bisha bitandukanye n'ibyo yari isanzwe ibona. Nkuko yari yabivuze tibyabaye ku munwa gusa, umuriro watse isasu riri kuvuza ubuhuha. Ese ibikorwa bya General Makanaki M23 yaba yabyitwayemo gute? Ni gute iraza kwirinda no kurinda abaturage? Ibyo reka tuze tubivuge. Ifaranga rya Kongo rirarikora mu Burundi. General Neva akaba ari kugenda akocorana n'abajenerali bagiye batandukanye bakomeye bitewe na zahabo ziri guturuka mu Burasirazuba bwa Kongo, kugezwa kuri uyu munsi zitari kugabanywa cyangwa se ngo bazikoze icyo bagombaga kuzikoza. Ni mu mirwano bishoyemo yo kuba barwana na M23 ndetse no kuba baje kurimbura abanyamurenge mu misozi igiye itandukanye y'Iminembwe, ndetse no kuba bari kumvikana na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaba basha kuja bavandamo amabuye y'agaciro gukeza ubu bitari kubagwa amahoro. Ese ibi byo biracura iki? Turaje tubivuge. Nona kandi turinjira mu makuru akomeye. General Masunzu akaba yabaye agaterera nzamba nyuma ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo imyakanye bitewe nuko yari yagaragaje ko ashaka kwinjira muri M23 ndetse no 23 ikabasha kuba yahakana nabwo ko yakwinjira mu uruyu mutwe. Ese ibye bigezehe? Ubuzima bwe biravugwa ko buri mu marembera. Ese byo byifashe bite? Reka tubivuge. Hagataho kandi drone yikoreye ibisasu biremereye ikaba iturikije mu Minembwe. Biravugwa ko iyi drone yahagurutse mu gihugu cy'u Burundi, hakomeje kugenda haguruka ibitero bigiye bitandukanye cyane bishigisha M23. Iyi drone ikaba yarashe mu Minembwe ndetse hakaba hangiritse ubuzima bwa batari bake. Iyi drone ikaba yagurukiye kuri ku kibuga cy'indege cya Bujumbura bita Airport International Ndadaye. Iki kibuga cy'indege kikaba gikomeje kugenda gihagurukwa indege zigiye zitandukanye by'umwihariko zinjira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigakora agasha ndetse zikatwika M23. Ese ibi byo byifashe bite? Iki gitero ninde wakigabye? Kiravugwa ko cyari kigenewe kuri bande, nubwo mu by'ukuri kibigaragara ko cyapfubye. Byose ni hano ku muyoboro mugari. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo abasangiye ubusa baramarana, ariko twebweho twinjiye mu makuru akomeye ari kuvuga mu Burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ku masezerano y'igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC yabaye mu buryo bwo kugira ngo bahashe umutwe wa M23. Ntabwo byoroshye imiripuko bari kugenda bari kurimbagurana muri kino gihugu cy'u Burundi. Ni nyuma yaho izahabu ziri guturuka muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zirarikoroje bitewe nuko uyu Evariste Ndayishimiye ntabwo ari kwemera kuba yazigabana n'abajenerali bafatanyije uyu mushinga wo kohereza ingabo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari hafashwe toni zigera kuri 7 za zahabu zavaga mu bice bigiye bitandukanye bigize iki gihugu, zimwe zikagurishwa zikavamo amafaranga y'abacancuro nkuko imishinga n'ubundi y'iki gihugu yose isigaye itegurirwa mu Burundi. Havuyemo kandi amafaranga yaguriye ibikoresho aba FDLR bari mu shamba rya Kabuzibiega, ndetse havamo n'amafaranga ya traininze aba FDLR babaga mu shamba ryo mu Kibira, aho ni ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi. Ku ruhande rw'u Rwanda hakitwa muri Nyungwe. Byagaragaye ko mu by'ukuri ibitero bikomeje kugenda bigabwa kuri M23 bitari kumvikana, bitanagikorwa neza nkuko babikoraga bitewe nuko bari kugenda bari gusubiranamo
ubwabo. FDLR n'abawazarendo bakaba n'ubundi nabo biba bitoroshe bitewe nuko bagenda bakocorana bitewe n'abo basirikari bajenerali bakagerageza kwigabamo ibice nabo ubwabo ugasanga ntibari kumvikana. Niyo mpamvu muri iki gitondo haturutse drone mu Minembwe, ariko bivugwa neza ko mu by'ukuri itari yumvikanweho n'abakuru b'abajenerali bari bagomba kugaba iki gitero. Iyi drone kandi yisekuye mu Minembwe igaragaza ko ari imbanziriza iyi ya mbere n'ubundi M23 yaraye ihanuye, ariko bikaba bizindutse urusasu ruru kuvuza ubuhuha. General Makanaki akaba yari yahaye M23 amasaha 5 yo kuba yavuye mu bice yafashe. General Makanaki akaba yari yatangaje ko mu by'ukuri M23 igiye guhura n'uruva gusenya bitewe nuko ibitero byose bya FARDC na Wazarendo bigiye kuba byavugururwa bikaba bitagomba kugabwa mu buryo byakorwagamo. Ibitero byarahindutse koko muri teritwari zigiye zitandukanye, haba muri teritwari ya Warikare, hariya i Masisi ndetse na Rucuro. Urusasu rwaratse bikomeye M23, bamwe biravuga ko yaba yanarasubiye inyuma. Ni nyuma yaho n'ubundi bazanye abacancuro b'abanyakolombiya bagwana karahutaka bakagwanisha amadorone, ariko n'ubundi bagashora iyi Wazarendo imbere ikamanza yaza kupfa kurasagura, nyuma yaho bakazana drone akaba aribwo zikoresha. Ese koko iyi M23 irabasha kuba yakavaringa ibi bitero? General Makenga akaba ari yatangaje ko mu by'ukuri nimba uyu General Makanaki ahaye M23 kuba yasubira inyuma mu gihe kingana n'amasaha 5, nawe akaba ari yavuze ko mu by'ukuri bugomba guca yafashwe, bugomba guca ari ku meza, ndetse yaba ari muzima yaba ari umupfu ari mu biganza bya M23. Gusa ntago byoroshye bitewe nuko imirwano yakomeje kuba karundura. Biravugwa ko uyu umuyobozi General Makanaki yabarizwaga mu shamba rya Kabuzi-Biega, aha ni mu ndiri ya FDL, ariko biravugwa ko mu by'ukuri uyu muyobozi ashobora kuba nawe yahunze kwira imishwaro bitewe nuko ibyo yari yishuyemo nawe bitari kumuhira. Igisirikare gikomeye cya FARDC by'umwihariko na coalition muri rusange abarwana kuri leta ya Kinshasa, harimo abarundi ndetse n'abacancuro bagiye baturuka mu bihugu bigiye bitandukanye, Wazarendo, FDNB ndetse na FDLR, bityo bifatanyije n'ubundi n'ababeregi bakaba bari batanze bahaye gasopo ndetse no kuba M23 yasubiye inyuma mu gihe kingana n'amasaha 5. Wifashishije General Makanaki bakaba bari batangaje ko imuriro ugiye kwaka. Gusa kugeza kuri ubu ngubu ntago iyi coalition muri rusange byahiriye, kuko biri kubarwa ko hamaze gutwika defense eshatu. Uvira urusasu hatokomeye bitewe nuko abaturage batangiye guhunga baca ku mupaka wa Kavimvira bakinjira mu gihugu cy'u Burundi. Abaturage bari gutangaza ko mu by'ukuri guhungira mu gihugu cy'u Burundi bimeze nko guhungira ubwayi mu kigunda, cyane ko ariyo nzira yezi ngabo y'ikwalisiyo muri rusange iharanira demokarasi ya Kongo.